Praise God. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambayo Mungu amenipea ili tukaweze kuzungumza. Naamini ya kwamba uko na amani na mimi niko na amani pia. Mpendwa, najua uko na baraka nyingi na leo Mungu amenibariki na hakika na mimi nataka nikakubariki ili tukaweze kuenda pamoja katika baraka hizi Mungu anazo tubariki. Leo niko na neno la ufunuo ambalo ningependa tukaweze kuzungumzia. Unajua katika ulimwengu huu mambo ya baraka yamefichwa, ama mbinu zile ambazo ziko na baraka hakika zimefichwa. Kwa hivyo unahitaji kuwa na ufunuo na neno la ufunuo ili ukaweze kujua haswa ni nini ambacho unahitajika kufanya ili ukaweze kubarikiwa. Leo nataka kuongelea kuhusu roho wa kifo. Na saa zingine ama sometimes tukiongelea mambo na kifo watu wanashtuka sana. Lakini kila mtu anajua mambo ya kifo ni nini ama ni kusema nini, lakini nataka kuongelea kuhusu ufunuo ambao umejificha ndani ya kifo kile ambacho tumezoea kuona watu wakituacha, wapendwa wetu wakituacha, wale ambao tunajua ama wale ambao tunahusiana nao. Mimi nataka kuongelea kuhusu kifo ambacho shetani anatumia ndani ya Wakristo wakakosa kupata baraka, wakawa ni watu ambao wanapata hasara, lakini wao wanakaa tu bila kuweza kujua. Unaposoma Mwanzo 2 mstari wa 7 Biblia inasema kwamba Mungu aliumba mtu kwa mchanga, akamuumba. Najua mtu ni kusema nini, kama vile nivyo nimeumbwa kwa mchanga. Then Mungu wakati alimaliza kumuumba akamupuliza pumzi ya uhai. Nataka unisikilize tu kwa makini, maana ni neno la ufunuo. Mwanadamu alipopuliziwa pumzi akakuwa na uhai, ndipo mkono ulianza kufanya kazi, mguu ulianza kufanya kazi, mwili wake ukaanza kufanya yani ukaanza kufunction. Kufunction kumaanisha nini? Ukajisikia, unaweza tembea, unaweza fanya nini, kwa sababu ya ile pumzi Mungu aliweka ndani yake. Lakini wakati aliumbwa hakukuwa na kitu chochote, alikuwa tu ni kitu ambacho kimelala, kama vile unavyoona mtu akifa hakuna kitu yote anaweza fanya kwa sababu already anakuwa hana uhai. Nataka kusema nini ili ukaweze kuelewa? Tunapokuwa tumeokoka na tufanye mambo ambayo hayampendezi Mungu, hakika tunakuanga tumekufa. Bwana sifiwe. Nasema nini? Wakati unafanya mambo ambayo haumhusishi Mungu, shetani anaua yale mambo yako. Ndio unafanya, lakini hakika kufanikiwa inakuwa ni vigumu. Kwa sababu unapofanya mambo ambayo hana uhusiano na Mungu, hakuna ule uhai wa kimungu, hakika wanadamu wengi sana huwa tuna struggle. Na hiyo ni mbinu ambayo shetani amekuwa akitumia katika maisha ya Wakristo, ya watu wengi, na wanafanya mambo wakistruggle kwa sababu yale mambo hakika yamekufa. Unafanya biashara ambazo zimechanganya, umefanya biashara kuliko kufanya biashara katika utakatifu, shetani anakudanganya pana, unaweza changanya kauhizi, unaweza iba kidogo. Na unapofanya hivyo biashara yako inakufa. Una struggle, unafanya vitu kwa kujaribu, kwa kutumia energy mingi. Kwa sababu gani? Wakati ule uhai ama ile blessing ya Mungu imetoka ndani ya ile kazi ambayo unafanya, hakika biashara hii inakuwa ni kama imekufa, ingawa bado inaendelea, lakini already biashara imekufa. The same na sisi wanadamu. Unapofanya mambo ambayo hamhusishi ama hauhusiani na Mungu, hampendezi Mungu, unakuwa umekufa, lakini uko hai. Kwa sababu gani? Ule uhai ama yale mambo ambayo yanaleta uhai ndani yako yanakuwa yameondoka, umebaki ukiwa tu ule mchanga ambao umeumbwa,
lakini already wewe ni mtu ambaye umekufa, lakini hautaweza kujua, kwa sababu utafanya vitu ukistruggle katika ndoa yako, unaona una struggle katika watoto wako, unaona mna struggle. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo ambayo mmefanya mkaondolewa ule uhai, kukabaki ile spirit ya ambayo ni ya kifo. Shetani na hiyo ndiyo mbinu anatumia kuua watu wengi sana katika maisha yao. Unakuwa uko hai, lakini katika hali ile ya blessing Mungu amekuwekea ukaweze kupata, mambo yako yamekufa. Unajaribu kufanya kitu hakisongi, unajaribu kufanya jambo haufanikiwi. Kwa sababu gani? Ule roho wa kifo ameshaingizwa katika mipangilio yako na mambo yako. Ukifanya mambo inakuwa haiwezi kufanikiwa. Kwa hivyo mpendwa, ningependa ukaweze kushika hilo neno. Kama unapofanya mambo yako, make sure ya kwamba mambo yako yako na uhai wa kiroho, ili ukaweze kufaulu. Wakati wowote utafanya mambo mabaya ndani ya maisha yako, ama katika mambo ambayo unafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, ujue hakika mambo hayo yamekufa. Ingawa tu unaona ni kama unaendelesha, lakini in spirit Shetani ameishaua vitu zako, ameishaua baraka zako, unafanya katika hali ya struggle. Na ndiposa unapoona ama Mungu alipotuumba, wakati alipokuwa baada hajatuweka ile pumzi, tulikuwa tu tuko watu, tuko hatuwezi fanya kitu yote, hauwezi tembea, hauwezi enda, kwa sababu ule uhai haujawekwa ndani yako. Kwa hivyo hata katika maisha yetu, ama katika yale mambo ambayo tunafanya, tunapoondoa mapenzi ya Mungu ama kufanya mambo yale Mungu anastahili apate utukufu, anatuondokea, tunabaki tukiwa hakika ni kama tumekufa. Mambo nafanya, lakini mafanikio yanakuwa ni magumu. Kwa hivyo mpendwa, ningependa unapopata video hii ukajifunze kufanya mambo yako kwa uaminifu, kwa utakatifu, ili mambo yako akakue ako hai. Kama ni biashara zako ukazifanya kwa mambo ambayo ni ya uaminifu. Kama ni ndoa yako ukaifanye ukakaa katika hali ya uaminifu. Na kama ni chochote ambacho unafanya, make sure kwamba ile spirit ya uhai inafanya kazi ndani ya mambo yako, ili ukaweze kukaa na baraka. Maana watu wengi sana mambo yao yamekufa, lakini yamekufa kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mambo mengi wamechanganya ambayo hampendezi Mungu. Maana uhai ama ile spirit ambayo ni ya blessing ya Mungu inapoondoka katika mambo yako anakuwa yamekufa. Hakuna kuenda mbele na hakuna kuenda nyuma, kwa sababu ile spirit ya uhai imeishaondoka katika maisha yako. So hiyo ni mbinu ambayo shetani anatumia. Watu wanakaa mambo yao kimekufa, lakini wao hawawezi jua, kwa sababu sasa huo ufunuo hawana. So kama ulikuwa unafanya mambo yako naoni na kusumbua, mna struggle, ujaribu kuangalia kwamba ile spirit ya uhai kama iko ndani ya mambo ambayo unafanya. God bless you. Tuonane kwa video ijayo. Kama umejifunza kitu, hakika kaweze kubariki video mtu mwingine naye agasikie, ili asifanye mambo ambayo yamekufa wakati anahitaji mambo yake akuwe na uhai. God bless you. Tuonane kwa hiyo video ijayo.